Okunye nje engingathanda ukuthi mhlawumbe sithi fahla ngakho ile album yakhe ephumile ithi amakhehla amabili. Lesi siyisihloko esijulileyo kakhulu. Mhlawumbe engathi mangilandela uthole ukuthi kunendaba emuva kwazo. Ibuye futhi ibe nenye ingoma ngaphakathi ethi umfazi wokuthatha. Mhlawumbe awusithathe nje usibeke esithombeni ngalezo ngoma ezimbili engicabanga ukuthi ziyingoma ezijulileyo kakhulu. Hayi ngibonge kakhulu mfowethu. Ngiqale ngiphendule laphana kumfowethu lapha noDiza. Njengoba abantu bembona engekho engaveli. Kusase lokunye okumbambileyo. Hayi ukuthi kumbe mhlawumbe akasekho eqenjini kumbe njani. Hayi ngumfowethu wegazi lo engamchiyela ibele. So kusase nesinye isimo angaphansi kwaso okusamele adlule kuleyo khosa kuyo. And then after that bese siqhubeka. Kodwa ngicabanga ukuthi ngeke ibe mbili iminyaka noma ube wodwa. Kungenzeka ukuthi kule album ezayo sibe singabafana bakaMloja siphelele ku album. Yebo. Okuyinto mhlawumbe engicabanga ukuthi abalandeli bonke bayilindile impela ukuthi bezwe ukuthi uBhuti uDiza yena uphethene. uBhuti uDiza yena uzodlala ndima bani eqenjini. Lokho angeke sikuveze namhlanje. Hayi sizalinda fika isikhathi sakhona. Yebo. Kunjalo bhuti wami ngibonge kakhulu. Bese sisiza lapha embuzweni wakho wale album eqeda ukuphuma. Ethandwe kakhulu ngabantu. Seloke ngakhipha ama-album bayawathanda abantu ingoma zami kakhulu, kodwa ke ngendlela abangibonisa uthando ngakhona kule album nami kuyanginika amandla ukuthi ngiqhubekele phambili. So amakhehla amabili, isihloko sithi amakhehla amabili. Kusho ukuthi laphana mangithi amakhehla amabili ukhulu wami ozala ubaba. Ukhulu kababa, ukhokho wami. Ukhulu wami ozala ubaba mina kuthiwa ngumdelelwa. So ubaba kaMdelelwa ukhokho wami kuthiwa nguNdabambi igama lakhe. Ndabambi. Igama lensizwa. Kuthiwa nguNdabambi ukhulu kababa wami. And then ngapha ekhaya komama ukhokho wami naye kuthiwa nguNdabambi ukhulu kamama. So amagama ahlangana. So mangithi mina ngiphathwe ngamakhehla amabili alamagama afanayo ngithi ekhaya kobaba nasekhaya komama. So yibo ngihlala ngimemeza igama labo ukuthi lento engiyenzayo yomculo ngikholelwa kakhulu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nguyanikeza isiphiwo selesi kanye labakithi amadlozi akithi okhokho bami. So mangithi ngiphathwe ngamakhehla amabili alamagama afanayo ngisuke ngisho ekhaya kobaba nasekhaya komama. So yiko ngithe ngike ngibhala ingoma ngibabonge nabo ngigiye ngalokhu abanginika khona. Yebo. Bese kuba yile ethi umfazi wokuthatha, ngoba le ngoma mawuthi uyayilalela kahle singamadoda ngicabanga ukuthi phose sonke iyasithinta impela, into ephilayo leyo. Mhlawumbe wena yini obuhlangane nakho, yini obukubonile, ngoba singabaculi kusuka kube lezinto eliyabe lizibone. Into ngibeke kanje, into ocula ngayo namhlanje wena akusiko ukuthi into eyenzakala empilweni yakho kuphela. Ungathola kwenzakala empilweni yomfowenu, empilweni kamakhelwane, empilweni yomngani wakho. So wena ufikele ingoma ejule kangaka bekuhambe kanjani? Kusho ukuthi njengoba siphila mfowethu sizinsizwa sinje. Kuningi esihlala sikufunda nesikubonayo nje kusenzakala empilweni. Kulula ukuthola intombi kodwa kunzima ukuthola umfazi wokuthatha. Njengoba ingoma ngishilo njengomene, intombi ngaba nazo zibe ziningi kodwa ke mazo kumele uthathe laphana kutholakala ukuthi uyaswela phakathi kwentombi zenezo nazo ukuthi uthathe bani, ngoba uyakhona kodwa zikhona kahle kulezi intombi yakunazo eziningi. Uthola ukuthi ayikho ekufanele ukudinga uqhubekela phambili kodwa zilishumo yakunazo. Kodwa ubonakala lokuthi usadinga ukuthi umthathe umlethe ekhaya, ngoba ukuthatha umfazi akusinto encane bafowethu. Uyakudinga umuntu ozokuhlonipha, umuntu ozokuhlonipha abazali bakho, umuntu nje ozokunika uthando. Uyabona nawe uzizwe nje uyindoda emadodeni, ngoba abantu bengabangala ukuthi uyajona kodwa kathathu umfazi. Kompani yabe ngambona ofanele ongamthatha emlethe ekhaya kulezi ntombi usuke la.
kunjalo phela mfowethu. Mina ingoma zami esikhathini esiningi ziqhamuka ngengxoxo. Masixoxa kunje singamajida ziyafika inkulumo zethu esiyabe sizikhuluma ngiyathatha mina ngenze kube ingoma. Njengengoma yami le ethi nansi le ngoma ethi ngazalela ubala. Ngakuchazela nje isistory ingoma leyo ukuthi yafika njani. Ngangisuke eCosmos City ngisiye eJoburg ngisetaxi. So kwaba lo munye umama wayehleli phambi kwami. Yabo? Uthe ehleli phambi kwami esithini le phambi kwami umama lwana ngamuzwe ekhuluma ngefoni ethi yena engathi uyalwa so efoni ethi wena mntanami kodwa ethi wena gugu mntanami kodwa kuyini unyangisanga akakambi isibeletho sami sahlala izanga. Yabo? So wayekhuza ekhala ngalento umntana wakhe sejike waba umntana wakhe ungathi wayesemhlamukela kumbe selandela abafana. So umama lwana esezisola ithi isibeletho sakhe uyazisola sahlala izanga. So uyabona lami ngathi ngathatha kwaba ingoma. Kahle kahle ukuthi into leyo ihamba ngesiphiyo. Ingoma iyisiphiyo kahle kahle. Kunjalo mntana. Ngoba ukhona omunye umuntu mhlawumbe namhlanje ongathi khona ethwele mhlawumbe iphepha lebook le pen ezama ukubhala ingoma ejulileyo. Kodwa ilanga lithi siyatshona kungabi lengoma ephumayo. Yeah. Bese kuba nguwe umuntu olesiphiwo ubone nje into encane senzakala. Ngenxa yokuthi lesiphiwo sokuphuma into enkulu. Sokuphuma into enkulu. Yes. Kunjalo mpela mntaka mama kunjalo. Ingoma sinje singabaculi uNkulunkulu wasinikeza ngendlela ezihlukahlukeneyo. Mina ingoma ngiyibhale ebhukwini. Ingoma ngiyibhali mina ngithatha isiginci sami ngishaye. Isiginci sami sesingitshela ukuthi mawungishaya kanje ivocal ongayifaka lapha yile nale. Uyabo? Njengoba ngikuxoxela nje ukuthi ingoma le yabuya njani ethi ngazalela ubala. Ngayithola komnye umama ezixoxela ngabuya ngahlanganisa lesiginci sami sengifika endlini lapha ngabuya ngathatha isiginci kwahle kwaba ingoma. Kwaphuma ihit njengoba abantu beyithakazelele kangaka nje le. Ngoba baningi abazali abakhala ngabantu babo asebekhule baphuma endleleni abakhuliswe ngayo. So ngicabanga ukuthi ingoma zonke lezi ngizathatha ukuthi ngizilalele kahle kahle. Kukhulu okuphakathi. Kakhulu okuphakathi. kakhulu.